Panchai kandidat jongka parti TMC na soyong konsumsi nga penpau ya kajing senukia ya kajing election jong kertong ka parti NPP hapo ka soyong konsumsi iba ding samen mangyang alor kajing kran tomet jong ya ki nongilam niam ki pastor inong sarai kaba loong ba long tangkum kinong batay om kinong le bat susuru ulagran ni mereka kendien kaba om ba ki nongilang niam habaki semaji bang cinta kila klebu penduai ngasngo ba alor kani ka bentar na kalian kejorahi bat parti TMC soang sosi barokwe ngasngo ba ngim sui ha ya kani ka jingkran ke jumu kini kalalong ka kini kala ketak ya keburom jongka inong ilam nyam beper po jalan kelihatan jungi namarban bangi campaign ya ka election ban penyetungku denggi inong ilam nyam ni balang bat kasaji masih mati ngesnoba keke ke bangim soy ha leliru ya takjum te khamtam inong ilam nyam ni burom yaki ide ginangelang di inong tray ngon sobha nong ta balang na benta ki nyam beper ni burom ki ban ngim judon benta ban tentoy yaki kilo sutu ki ladon kam ni jingala konsusi na kermen skam ba di pai ba lasta bersempang lei yaki ni sansnam di wadah don ki jigaman ko skam pa jing agi jishanya ini hari itu ka jingidon benta ka jongki mlapan laj mo hagai mlam salamnya mo tenrei kalau benta kata te ka shongha jing sutu ka jongki marba ngati ngomba lagi simentaru tambawai lomba habaki keren pat ya jisisha nak kuat kamon di joki mo hindi pat bentuk ni bentuk gunu kai bakta kai mansalang kamu tu jiper ni kata asyong haki ya kata tinggal mak menurut nasu baga tadi kam bahahi tentang senjata kada begini idon kam ni sandul lang tapi yang tu ba jing pensai nak yang jong ketua ke press mo doktor mukul ko ka pensai tu kada tang saya mo orang saya dan kalian yang menenung nang iya ka dipercaya yang di George Bindo te kalau butuh te beri ka jikta te ngatrai nomor kapat deh ki bersisa ke kini nomor ba mesti ka ditang gabut tuno ben kami ya ka parti TMC kamtam ni apa soyo menta ini kira ni ya menta hal ni jingle ni bong tiu kenti bong menta so nomor idon kathong ban koi saka thong kai tele sikli tangda nu ban hiar pendaun ko parti ki chuni ban cikta e ni